Da ako, Jimmy Lakay. Ne, apa naka-face mask ka, Merlin, ba kay? Wala, tanag pabag-utak itingipan Lakay. Aw, kita man. Kita Lakay. Ay, nawa. Adumot ti binagot na ba kay? May isa, dua, talo. Di mon bilangan numano. Impabagot kun ta iso ti insuggest ti dentista nakasaritak. Nadadail ka nung aminan. Sana na may remedyoan. Asano kumaasan ang madadahil tingipon mo? Kadi mo masangot agtot bras. Di ka kadimadanagan, Jimmy Lakay. Planok ti agpapustiso. Complete waklang ti budget ko. Anya? Tapno saan anak kababain ti makikaruba. Anyan tulaangan ngay ti panunutan da no makita da kastoy ti langak. Ang mga no katawaan dak. Bungal at sismosa kunadan to naking ka. Ay nawa, pumintasak to no da pustiso. Uray puputam. Mano abulan nun asaan ka nakikaruba ba kay? Nakalibda tao Lakay. Asino mati makikaaruban no kastoy ti langangay. Ay nawaw. Pagkatawa ka pa'y lang dita. Makauray ka. Dandanin makumpleto ti para iti pustiso. Ngalawan ay. No mapasamak day ta, di napintasak tumanan. Mabalin kung tumanan ti makikaaruba kan agbulakbol. Depende latta Anya, depende. Kitaam ni Nana Iseng. Ad pimintas idi nakapapustiso si ka. Ay nawaw. Di ka pa abak man Nagbalbalo sa matanda sa awam, Jimmy. Apay mo tan ako naman ti kasta, tata. Wala. Tadyak mo't makita nga agbulakbol, wano makikaruba. Hindi kataltalunan mo't ti pakit kita akin kwa na ita. Wan ata bungalan, tata. Isa makikita yun ti kataltalunan. Tabisi ang makipurpurdiya. Tapno anta ka no pagpapustiso na. Aya. Un tata, no saan abungal da jay, sigurado nga iso ti number 1 asuke dagiti tricycle driver tayo. Kita no makapustiso da ita, tata. Ituloy naman na sigurado, ti sigod nga aramay na. Adtaw, titangdan mo, Merline. Agyaman na klonay Nana Pinang. Kompleto matlangan ti budget ko para iti pustiso nga arapaapak Nana. Ay, nawaw. Pusti, sumalagay ang tikunam ngayor ornongam. Mun Nana, tapno saan ako nga glanglang akas larabit. Kita nyo tingipan ko Kat one set apart Nana. Kantila ang dua pares iti sangwanan tinabate. Ay, wala. May mayat no at dati pusti sa tapno makaisam kamay. Pudno launay Nana. No may paaramid ko ti pustiso, di mayat. Awanan ti lapad Nana. Mabalin kon ti makikaruba no kay kayat ko. Ang makikaro ba pa'y lang? Ba't tinaiba nam? Kailiw ko matantisigod nga aramidak Nana. Kailiw ko ti agbulakbol kan makiinistorya kadagiti kukumarek. Agpaili ak ita, Jimmy. Ay nawaw, apay Jaylee bakit? Nakumpleto kon ti kwarta para iti pustisok Lakay. Ano kasta, mabalinin nga agpapustiso ka. Katwan Bumatang kanto mga ro diti abastuta bakit? Tapno tipi diti plete. Irwar mo nga rudan ti kwarta may gatang Di mo liplipatan ti bugo nga. Wen ka de. Ti sigod na paggatangan ta, ti paggatangam. Diyak kaya ti daduma, Bran. Wen. Itamod lang Nuan niya ti awan iti kusina, ta iso ti gatangam. Bakit? Ay, nawaw. Ang natinarabit mo iti buhok mo dyan na anak ko. Kulot mo tayo. Unat mo ti sigod ang buhok mo.
Impakulot ko, tatang. Anya timakunayo. Bagay ko kaditi kulot. Ah, wag. Bagbagay mo lang una, anak ko. Agyaman nak, tatang. Aguray ka. Nagpa-braces ka pa isamag. Kunak ano saan nyo amadlaw, tatang. Talagang asinsado, anak ko. Kasta talaga, no kaya tayo ti pumintas, tatang. Nasken a mayornungan. Saan adakas ti agpapintas? Lakit di, saan anaga po iti utang? Sa bagay. Gusto ka, anak ko. Itaam lang agurnong ka. Tapno makaasawa ka magtang. Kunak lakit din no asino ti masabat ko anak ka face mask. Si kamat gayam Mari Marlene. Sa dino tinagapwam. Dita sentro, adalaang inlakad ko. Ah, okay. Anya tinapasamak iti buok mo. Apay akulot mo tan. Impakulot mo samad. Un atay sumot ti kayat ko. Nay, naaladan mo tan tingipan mo. Braces day na, Mari. Agraraman na talaga. Bagay ko, saan ka di? Agin pipintas na agraraman. Anya ti ko na, Mari? Ay, awan mare. Agpatuloy ako, tanay. Nadagsan ti ginatang ko nga bastume. Ayan nga, iti pustiso nga imparamid mo, Merline. Jakpay na ala, nana. Ikonam kanya katiso ti gagaram. Aguray akpay iti makalawas, nana. Kahit manungay ti binayadam. Dakkel mo't anana. Saan basta-basta? Mapan 10,000. Ay nawaw, nanginamot Bun ta manu ang ipon kan nginginaan ka no ti materyales nga aramaten da. Ay kumaya nga rod. Ano kasta? San asayang ti kwarta, numayat mo ti quality na. Kastamat lang ti kunak nana. Ay amuyo ka day nana. Nasalaw ko ni Jana di tadalan itay. Kahit Impakulot na kit din ti unat abuok na. Saan mo't anay bagay ti kulot ken kwa na takas jay matirupa na. Agraraman na talaga nana. ay nawaw, bayam ano isumot ti kayat na. Saan pa'y anaarabit ti pustisaw? Ngamrinugyam man ang tiagmaritais. Kasano nga tangay no nakapustiso kan? Kas iti sigod siguro manang. Ibagbagak laang mati opinyon ko, nana. Umayak man, Nana Pinang. Ay, si kamagayam dyan Anya ti masapul mau. Umay ko bayadan ti kwarta a binulod ni tatang kan ka, Nana. Ay nawaw, at damo lang ti pagbayad ko iti utang ka. Pasensya kayon no nabayagan, Nana. Ay nawaw, okay lang. Tinapatag kat nabayadan nun ni tatang mau. Ni ming-ming-mingan nyo man ti buok ko, Nana. Ay, day tagayam ti bagbagan ni Merlin idi na minsan nga impakulot mo. Uray saan mo matabagay. Anya ti kunam, Nana? Anya ti imbaga day ta Merlin? Ay sus, lawan ka. Oh, api an na pauli mo kayo, Nana. Ay kwa. Ay, awan. Awan ti kayat ko asawan. Bagay mula unay ti kulot a buok mau. Ay nawa, mayatisam mo itaba kay. At dalang ti pustisong ka. Ay na. Mapanak iti ayan damari tiling lakay. Anya? Mayatan. Nakapusti sumatlaangan da taon. Mabalin manan ti makikaaruba. Nalpasan ti lib ko lakay. Mao na yun ti kasta ba kay. Apay, kontra ka manan si ka Jimmy. Inton kwan, addaman ng ti makaapam dita No bilang mantadda, nakasaganak man. Nakapustiso ka lang. Timangsit ka man ay.
ni Merlin magayam ti limabas dyan, anak ko. Inaldaw mo't na lumabas iti paraan. O sa dino nga tati papapanan na. Sa dino kumapay nga iti ayan ti kumari na atatang. Siguro, nalpasin ti pustiso ngayong paramid na. Isumit lagayam anabayag asaan anak ikaaruba. Bungal gayam. Isumot ti ko na nila kayo na inay. Nabayagan na yay. Hindi pala napalama sa bulan. Iso anak ka face mask, idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Kita, ang mga numaylawan ka amanguyaw di tawa. Ay natatang saan ko nga ugali ti manguyaw iti padak a taong. Palpalagi pang kalaang anak ko. Tapos ang kamaylawan manag. Pang self-defense ko lang no bilang laang tatang. Self-defense. Una, dadanang ko nga agraramanak kano, gapo iti panagpakulot ko iti buko. And panang pabrace ko kadagiti ngipin ko. Agraman day takit bibiyangan day ta Merlin. Limulat rin kaso, anak ko. Apan tumanin ti pagturungan na rata. Depende tatang. Pinakawan ko iti, uray grabe ti panang dildilaw na kanya. Ngam no ulitin namanan ita, ay lumaban akmet tatang. Narigat ti agul uli maklaang. Kasjay ayamat ti napintas nana. Napintas mo ni Jana. Nung napintas ni Jana, di nakaasawa kumamatan nana. Ay na, saan anasaya at tikas na pa nagsasao, Merline. Di mo matpiman personalin agi tao. Nasaki nga tatikas na ngay bagbagam. Uray saan asyak ni Jana kat masakta naklata. Ay nawaw, day tati ko nada a real talk nana. Nung napintas ko maday jay a Jana, di atidog ko matipila dagiti agdat-daton ken kuanay jay balayda. Ngam awam makita. Kunakon ka, sikat ti akin boses iti mangmangag ko. Nay, anya ti aramidem dito yung waiting shed, Jana. Ay, umuna akon nga gawad, Merline, Jana, jak kaya ti mairaman, amuyo mo't abakutan na tao. Ulitan man ti imbagam itay, Merlin. Na, itikas di akin na pigsa ti boses ko, de mo nangag. Jak magustuhan ti kasta pa nagsasomaan. Nagsakit itirik na. Pudno umat. Kunada napintas ka, nga maaging gaita. Saan ka pa'y matanak asawa? For your information, ado, dagiti agdat-daton kanya. Nupudno ti bagbagam, apay nga rod nga aging gaita kat single kalata. Gaputada ti postison, timurad ka manan nga agsaw akas na. Anya ti ko na? Gaputada ti postison, timmangsit ka manan. Ha? Agraman personal abiyag ko, kat pakibibiyangam. Maan ano aya, no jakpay kayat ti makiasawa. Di mo kaya? Unaw awan ti mayat. Uyaw, kan chismis pa mo. Oh, kita am tapos tisom, banking meten. Anya ti ko na. Anday ko, apay nga gabil ka nga eh. Dahito'y matiparakan ka. Awan ti babain mo amang ibag-abang ting ti pustiso. Ipungot ka man laangan. Anay ko! Kat naman! Gapo iti kauuyaw kan kamamarites mo. Awanan! Nagsurrenderan ti postisom. Dahito'y matiparakan ka. Agura ka! Ti pustiso! Ha? Kurang pa'y dayta! Tingigina ti pustiso! Gandak mo matan! Nagina dayta! No mublaan! Nay, di ka matan makaisang bakit. Nawanan lakay. Ano tawa na? Si pustiso. Ay nawaw. Nan-ano ka? Nan-ano ti pustiso? Inbadak na ijay adjana lakay. Kasi ano pasamak dito?
Apay, inikat mo? Mapan ka iti ayanda. Ibaga masukatan na ti pustiso ka dinadahil na. Sukatan na ti pustiso ka kunana abangking. Anya ti umay mo ibaga manong Jimmy. Maya, dati na pati kapag saritaan ta. Dinadaal mo ka no, ti pustiso ni bakit ko. Imbadek mo ka no. Incomplete siguro ti istoryana ken ka manong. Ah, anyat pudno, ano pasama kaya? Diyak ngamin nagustuhan ti bagbaga na nga aging pipintasak ngam awan ti mayat amang ikalay sa kanya. Isuan na ibagak mat abang king ti pustiso na. Idi kuan nagkinabil kami. Gapo iti tensyon, di na siguro nadlaw anak nagtipustiso na. Isuan na ibaddak kumata, ha? Saan ko ngayon gagara day jay manong? Ay, nawaw. Ti addalaang mat iti panunot ko ide, kat ti makabalas kan kwa na. Ano kasta? At damag ang basol na. Nadalos ti istorya na. Apay, mga kami ngayon badag mo ti pustiso ni Merlin, anak. Saan ko ngayon gagara, tatang? Ay, kasi mo niya tao ah. Imbagampay kami na bangking ti pustiso na. Pudno abang king ti pustiso na, tatang. Uyaw tuma amin nga uyaw. Isu siguro anabang king ti pustiso na, tasao asao. Isu mo ilaang tiin mo na anang kabil kanyak. Bimalusak laang. Makigudwa ka lang ni ti gastos na. Ah? Basol lamot laang ah. No apay anadadaol ti pustiso na. Itian niya ko maaga po nga aggastusa. Ang dami lang ti basol mo. Tapi natulang mo niya tao, anak. Self-defense laang tinaramid ko, tatang. Idi pa'y nga agul uli makak. May mayat matlaang no awan ti pustiso na. Tapno sardengan na ti kinamanaguyaw na. Ken kinachismosa na. Anya? Timangsit idinaadan iti pustiso. Tamakita numaaramid na pa'y timang dilaw. Wen numakimarites ita taawanan ti pustiso na. Anya nga iti kuna ni Jana lakay. Sukatan na ka no, ti pustiso? Imon naman ang masukatan pa'y deta pustiso, bakit? Ay nawaw, nagngayon na ti pustiso ka pinirdi na. Sika magamti nang irugi ti apa. Kung kumporme kami ti sausawang mo ka no. Siyak man mo no saan. Saan lata may parbang tikas dyan nga inaramid na. San nakanumot ngayong gagara bakit? Uray pay, naigagara naman mo no saan. Rumbang laang asuktan na. Tadi na daol na kat nga rod. Kita man tinapasamak. Agrup-ro pa ka di pa'y apustiso dayta. At dami lang ti basol mo, bakit? Apay ngamin ang makipinungot ka. Naimbag ko nagsardeng ka dinariknam anak nagtipustisom. Saan ang mabalin lakay? Pag nakmam deta napasama kan, taintum sumaruno, di mon ulitin tinaramid mo. Mano alawas nga inurnong ko ti kwarta pinagpapustisok. Kasano akma nga itan? Ay kagurnong ka ba na? Ngamin, oray mapan ka iti ayan ni Kapitan. Sigurado asan nakamutla nga matulungan, tadamot ti kamalim. Biyag tumot ti sabala at tao ti uyawam, kindildilawam bakit? Nay, nalipat ang samot nga insuot ti pustiso, Merlin. Awanan ti pustisok nana. Ay nawaw, kano adamot idi kalman, idi nagis istoryata ije waiting side. Nagpinungot kami kan ni Jana nana. Diyak yung pagarup amat nagtipustisok. Anya? Nadlaw ko langan anat nag-idimbadak ni Jana. Ay na, puaya. Dahil ta ang iwa mo nga main ti parikaw. Kung kumpurme ti di mo ibagbaga. Oh, makitam day ta. Awan pa'y makabulan nga inusar mo ti pustisaw ngam nadadaal mo taon. Awanan na. Agurnungak manan. Another pustiso manan nana. Husto nga minun ti uyaw kas kada chismes. Agbalin ka sensitibaw.
Sakbay amang ibalikas ka iti dakas. Panunutom pa iti epekto na iti padam atao. Tapno saan da nga agbaling nga agresibo a bumalasken ka. Ay, nawaw! Annadam dagiti ibalbalikas mo, tapno di mo mapasaktan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibus mat gaya man ti bunga ti papaya iti arubayan tayo lakay. Naibusan na. Anya nga iti mailaok iti tinola. Urawanan na. Ay nawaw, sana mabalik? Jak matil mon ti karni no awan ti laok na anateng. Anya nga rin ti maramidan nga no talagang awan bakit? Amukon, mapanak dumawat ka ni Marison niya. Nakita kat nga do ti bunga ti papaya na lakay. Ang mga urayan na amaluom ti bunga ti papaya na bakit? Saan kumat adawatan amin? Basit laeng nukwa. Ay ka, padasa matimapan. No, ikan na ka. Mano apapayat ti kasapula, Mari Annabel? Ay, dwalaeng mare. Kano mabalin ako, nayuna mon ati marunggay mare. Mano nga rod, Mare? Kumpurmi kang ka mare. Si kalaangan ti mga ila, Mare. Ay, aguri ka mare. Mulam ka di pa, dagita pichay. Ay nawaw, mulak amare. Alangan mat nga may nagmulat ti kaaruba iti arubayan me. Ah, saan akastat ikayat ko asawin mare. Ibagam ano kayat mo pa iti pechay, taikan ka, Mari Annabel. Ay, uwan man mare, mangtad ka man. Naimbaglaang nga damaramanak iti mulam mare. Kano amin amulak katri naman amon, Mare. At naayat imulak adi mo naramanan. Ah, ay, si kakit di mat mare, di ka maangaw. Dasim nga, iday nga intid mo kin kumarim, Annabel, Sonya anak ko. Okay lang, tatang. Nakalista amin nga umay na daw dawatin kanya. Anya, Mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Iso nga ita, ilistak mo, tatang. at dapat kargam apresyo, anak ko. At dapay petsana at tatang. Tapno ammo, no kaano ken manuti balor dagiti dawdawaten day ta ang Mari Annabel kanya. Nairuwa madumaw-dawat ken ka, anak ko. Takanayon mo ngamin nga ikan. Sa bali itan, tatang. At dati planok ita. Nagadumot ton tamarunggay nyawid mo, Annabel, bakit? Una, adda pa'y pechay kan papaya anayon na lakay. Maria Joseph,
Panglakon samot ng tinalam bakit? Ti ko na ni Marison niya, kat mga laaklat ta kano iti arubayan da. Di na nga laak mo ta talaga. Libre kit di kat. Di mo ko masinobrahan tinalam. Ang mga inapit mo mateng. Ay nawaw, saan mo't alakay? Uray kaskasanaw, nangibati akmat iti ramananda. Hinton ko na daman ng tiriri. Iti anya ko maaga pong agriri day dya Marison niya ngay. Kat isumat ti nangibaga ang mga laak. Kansyak kano ti makaamo no mano ti alaag. Isu nga alis to kamay. Inla ko magaya man ti mulam apit chay sunya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako, nana ko ring? Ay nawaw. Manulang mga minan ti makita iti arubayan yaw. Manmanu ata inibos ni Mari Annabel, nana. Anya, Ay na, mahilig a dumawat day ta ako, Mari. kanayon mo siguro nga ikan Iso anay ruamay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin, adaw-dawatin na kanya. No kasta. Singiram daw. Saan, nana? Ingay silikan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw. Nagpartakan na naibos lakay. Wala ta na usar mo. Dapay matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawat. Kaano lang ititimawat kay ti papaya kan marunggay. Sikakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan ang nakababainan bakit? Sanayin mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre ita panawan. Para silikan laso na laang. Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit? Kababaing. Dumawatak man iti silikan laso na Marison niya. Sagmano a kilo ti kasapula, Mare. Ay, basit laang Mare. Mga lakalaang dita, Mare. Inayadam lang tamangan numakadadael ka pa'y. Sige, tamang alaklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan Marison niya. Adain nalak kapang hikargaak. Anya? Adain nalak addo a plastik Mare. Tay maysa para iti silay. Ket tay matmaysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na Marison niya? Ay, ti ko na. Nagasang ti sili ang mulak, Mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Ne. Inruarong matman ang talistaan. Annabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na sipod insar dang ko ti sari-sari store ko. Di damot malagipan ti agbayad. Singiram ngamin ida May samat day dya Marison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya ti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandad dumapay. Ay, ipalas mo natatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wana, no amuda ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wan isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijalaod. Ang di ka makiap-apa. Agsingir ka na sayaat. Tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tanuda kita nakautang payla ang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngalaw, wanay. Sigamot ti makaam mo. Among na niya tararamide manabay. Saan mo siguro masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na nakureng. Ay, nga ti masapul mau, Annabel.
Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak na nakureng. Adda ka di saan ko nabayadan. Ada pa'y balance mo, nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang, nana. Sige, bayada ka. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay, wan gayam. Ada ka din isaling di tabalay da, nana? Madama ti trabaho. Malumpay siguro ti panagawid na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na, nana. Agsublikan tulatan din tun malaman na bail. Sigurado nga da ibayad na takasusuldo na lang hindi kalman. Saan ka di pa nga imay ni Annabel dito'y ayat mo sunya? Saan mat, nanakuring? Apay ana sa ludsud yo? Wala, tanapan ni Jabalay di na minsan. Agsinger iti utang. Ada sapay ka utang mo kan kwa na. At dapay nana. Nabayag matang. Adyak nakikita ni Annabel. Sonya anak ko. Busy, isuan na bayag asaan ng imay tatang. Busy nga agsingsingir iti utang. Saya't matkiti ano kasta anak ko. Tapno makaangas mo't dagiti mulam. Sapay awan ti pakawanan na dahi nga Annabel. Dawaton na amin ang makita na. Oh, agkape ka, Mari Annabel. Agyaman ak, Marison niya. Ayun gayam, itad kun to'y bayad ti utang ko, Mare. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang, matiyaw awat mo kanyak, Mare. When tadyay daddo mga utang ko, nabayadan nun, Mare. Ay di kagkasta, Mare. Awan ti malagi po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, Mare. Oh, lista ak dahito, Mare. Kita tapno amom. Ay nawang. Anya ngay dagito'y, Mare. Listaan mo tinatang. Wan, listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, Mare. At datipet second presyo dita. Kita tulat na. Ay nawaw. Fully paid ako, Mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kiti ta-discounted ti daduma. O ala, awata mo to'y 20 pesos, tapno malpas ti saritaan, Mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Saan mat amabalin at imulak tinamnama, Mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abuno, Mare? No kayat mo akit mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan, tapno uray saan kon nga itod to'y 20. Mga laka iti 20 piraso, tapno awan ti maibagam kanyak, Mare. Saan kan alugi? Tanangi na ti kamatis ita. At ni Annabel itiruar Sonya anak ko. Apay kanupay lang ang tatang. Kuna laki di ano pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag kumat ti amin kan kwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day tatao. Saan mat amabalin alibre dagiti nateng nga umay na daw-dawatan tatang. Rumar ka laagan, anak. Agsarita kayo manan. Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanan ti rumbang apagsaritaan me. No agpatangkan day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan na talaga ti baba inday di aso niya. Narabyanak pa ikit diyan nagururay. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka diyan nagbayad ba kahit? Agasem ngay. Tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kinkwana. Matlagayam. Anya pa lang ti pagpungpung tutam. Awan matikas di asaritaan mila kay. Adama piman ti punto ni kumarin bakit?
Awan ti libre ita panaway. Di na lang kaya ti agbayad iti utang na. Talaga anak kulbet nga agbayad day dya kumare. Kasi ka, agdatawat ka may. Napusukol mo teropam amapan dumaw dawat iti mula ti sabali a tao. Gusto lang, tinaramid ni Marison niya. Kasano kumatabiyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Gusto lang tinapanuno ti kumare. At least, awan mo ti utang mo anatang kingkwana. E di quits kayon bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal maysa. Ma-stress ka talaga iti ugali day dya Sonya, nana ko rin. Apay ay Annabel. Kasano? Ti kano natang adinaw-dawat ko kankwana, ti bayad ti utang na kanyak nana. Ay, mayat, ano kasta? Mayat, saan ang mabalintikas dre nana ko rin? Awan ba't tikas ta saritaan me? Ado mga minpima, ti daw-dawatem kadakwada, Annabel. Gusto lang nga ikwits yaw. Nangina nga ta tinatang ita. Wanangam, ti panudutam laangan kit-quits kayaw. Awanan ti utang mau anatang kankwana. Awan mo ti utang nakit ka. Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman ti pagbalinan dagitin natang no ilako na. Kasano ngayon day talakay. Amangan no aramidan dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marison niya. Amangan no ikwits damat aminan. Eh, sigano, dapat ito duma nagdawatam. Yak pa yan malagi. Dahita nga main, bakit? Agdadawat ka. Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una, ang ti dawat niya. Bakit? Sagpaminsan lang ah. Sa nakanayunan. Ta siyempre, maumadam piman. Imbes nga dati lako da, awan na tadawatan mo tayo. No si ka nga tamat nga, iti aday iti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat iti lakom. Ay, saan alakay? Malugi ak no kasta ti aramida. Lagaya. Kastaman, tirik na dagiti tattao kapag daw-dawatan ba kay? Sigurado ang amabain dalaang amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan da bang tag no kasta dumawat ka. Iso panunutan ba kay? No adu kayo adumawat. Anya laangan timabati kadakwada. Banog laangan. Nawatam? Oh, nakasapsapa kamot nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam apik chay, Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom kunak, tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanan, Mari? Nakababain mo't no dawatag. Imbis nga daila ko yung. Agyaman akno kasta, Mari Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono kan similya. Kan, ada kasukat ti banog ko. Ay, pasensya kan amare, no kanayon ka adawatan idi. Okay lang, Mare. Lipatin tayo dayjay. Tinapatag at nakaamiris kan. Narigat ngamin, no puro dawat amin. No ado kayo ngagdawat, awanen ati mabati kada kami. Awanen ti mabati nga ilako mi. Wen, Mare, maawatak itan. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat? Ngam saan tayo kumakanayunan tapno saan ang mauma ti kaaruba? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, imbulos mo manay, titarakan mo nga asaw, jing-jing bakay. Asino din ang ibaga pakibiyangam ti asok, Leo Lakay. Kasano numapan iti ayan ti karo, bakit makapirday? Anya launa iti pagdandanaga maya. Kataddak lang, mat dito'y balay. Amangan kunak, no di mo masiputan, kit rumwarda. Siya kunti makaammo Lakay. Relax ka kadilaang. Ay, siguraduam laang bakay. Amangan no day tamanan ti pagrugyan ti sana pagkikinaawatan. Amangan no day tapay ti pakaibaranggayam. Ay naapo. Mapankakit din no anyaman ti papanam tanay rumabien. Saan aday ta pakibibiyangam paylaang ti aso at araken ko. Jing-jing bakay. Jak mo nakita ti asaw. Adalaang di tarwar. Ay nawaw, amangan no nakikaaruba mo tan. Awan ti rumbeng apagdanagam Lakay. Ammo ti asok ti agawid dito'y balay. Saan ang mapukaw dayjay? San akas tati kayat ko asawin, bakit? Ay nawaw. Anya nga rod ngay. Kasano no adda mapirhuisyo akaruba tita? Mangan kakit din. Di mon pagparikutan ti asok ta siya kung ti makaammo. Kapita pa yung umuna, nini anak ko. Agdalo sa klabit iti paraangan, tatang. Madamdaman ton anak. Bulong lang, mo't di masagadan. Saan ang mabalin, tatang? Ta naiwaramanan ti basura. Kasano ana iwara? Kat tinalyak mo't ana imbag sakbay nga inwar ko anak ko. Panagkunak kat adda ti may nga aso dito'y balay idirabi tatang. Anya, Masiguradok nga aso tinangiwara iti basura tayo. ay nawaw. Awan mo't ti aso tayo ah. Awan ti aso tayo. Ngem adda ti aso ti kaaruba, tatang. Ni. Sino nga nga tati makinkukwa iti aso nga imay dito'y balay anak? Dayta tinasken ang maamuan tayo, tatang. Una yun aya. Inikan na kapayan iti trabaho anak ko. Ay nawaw. Agkay warabat ti basura iti paraagan niyo, nenay. Ay, wan nga rod na namayta. Inwara ti aso. Awan aso mi. Ngem kastoy metten tinapasamak, nana. Amangan mat no aso dagiti karuba. Ado ti kaaruba nga adda aso na, nana. Narigat met amaamuan no asino nga takadakwada. Sigurado nga asidaglaang kada tayo, nenay. Bantayak to inton sumaruno, nana. Ay una, narigat ti kasta. Makapirwe siya iti kaaruba. No apay mat ngamin nga imbulos da ah. Jing-jing, bakit? Nagawid ka rin ta asaw? Wan, nagawid matlaang idirabi eh. Ayan na ngayon. Anda iti siro. No apay ngamin aadi mo inggalot, bakit? Apay aya pakibibiyangam. Diskartik mata na si Kaleo. Kumutong ti asok no kanayon anay galot. Un ata mahiling agpaspasyal ti tarakan mo, bakit? Amangan numapan itayan ti kaaruba. Kat makapirhuisyaw, un no makapirdida. Si kantumo ilangin ti kakaasing agbayad, bakit? Naanos ti asok lakay. Si kakit dimat. Awan pa'y man nakagat na dayta. Di mo ngarod makikita ka na yun.
Di mo amutan aramidin na di tarwar. No kasta arumrumwar bakit? Agsardan kan! Saan man akum kumpor mi ti dildilawom dita? Tano siyak ti mauma, makangag ka kanyak. Umayak man, Nana Mayta. Agtugaw kalabi ay tagsagsaga dak nenay. Ay nawaw, agkaiwaramat ti daya per iti paraangan nyo, Nana. Ay na, jakman amaw no sa dino mat tinaggapuan dagitoy adaya per. Madlaw nga inay ayam ti asaw. Masiguradok nga aso ti kaaruba tinangyag ka dagitoy adaya per. Awam mat ti maladaga ditoy balay. Kena italimat dagitoy asaw. Hay, irresponsable mat ano asino ti akin kukwa iti dayta nga aso, Nana. Sigurado nga isumat laang ti aso anang iwara iti basura iti balay iti na minsan. Maamuakla, no asino ti akin kukwa iti asaw. Ag-report aki di barangay hall. Ayun, Nana, kina-irresponsable ti kasta nga aramiden da. Datayo ki din ti parigatan da nga agdaldalos iti basura nga iwarwara dagiti aso da. Isu anas ken aduktalan tayaw, no asino ti akin kukwa iti asaw iti kabiitan na panawan. Amo ko, nenay. Amo ko, no asino ti akin kukwa iti asaw amang iwarwara iti basura tayaw. Asino, Nana? Ni kasinsin mo a jeng-jeng. Nakitak ti aso na di ta kalsada itay. Anya? Nangisit ti aso ti kasinsin mo, saan ka day? Wan, Nana, nangisit day tiyay. No kasta nga raw, talaga nga aso ni kasinsin mo tinakitak itay. At dain tangal na basura. Anya? Oh, anya ti masapul mo, insan? Parikot mi ti aso yo, insan. Ay nawaw, apay ka di. Anya ti aramidan ti aso mi kada kayo. Umay na iwarwara ti basura iti balay mi. No dadduma, mangyag pa iti basura ti kaaruba. Adda ka di ebidensya mga asok ti mga aramid iti kasta, insan? Nakita ni Nana Mayta ti asom. Adda ti basura nga intangal na. Adda pa'y ti diaper nga inwara na iti paraangan da Nana Mayta di na minsan. Ay isan ka niya agpabasol akas ta kasinsin. Adda ka di ebidensya yaw. Amangan mo't magululbod day tana na mayta. Ha? Nawan ebidensya yaw. Saan nyo apabasulan ti aso me? Saan to mga min ana ikulong ti asom kasinsing? Ay nakasinsin. Nasingpet ti aso me. Di na maarami ti bagbagam. Sa maysa, amangan mo't no kumkumpor mi ngamin ti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Iso akasta. Sa'yo ipabasol iti aso me. Tapno ibagakken ka na isako ti basura mi kasinsin. Madlaw nga aso tinangiwara. Kas nakunak itay, mangyag pa iti basura nagapo iti sabali a balay. Ni kasinsin mo anini tinasabat ko di tadalan itay. Dito'y balay ka di tinaggapuan na jingjeng. Wen lakay. Anya timay na imbaga. Papabasulan na ti asok anang iwara iti basura da. Anya? Nasingpet ti asok lakay. Ay. Amangan mo't no asong piman at talaga tinangiwara, bakit? Nasingpet ti asok kunak manan. Sus. Sa maysa, ipabasol da iti asok ngam awam mat ipakita da nga ebidensya. Amok nga berbirok lang dagita iti pabasulan da. Kumkumpormiya siguro ti pangikarkargaan da iti basura da. Nakasaritam ka di. Di kasinsin mo a jingjing, nene anak ko. Wan tatang, ngam aglibak mo't. Imbagam ko nakita ni nanam amay taa. Imbaga, ngam awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya tatang. May mayat ko man no adda video wano litrato. Mapan kay tayo ni Alice sa kalugaran tayo. Imay dito'y balay tay. Agrik-reklamo mutlaan. Takanayon kanumot ama iwarwara ti basura da. Kit awan mo ti aso da. Amangan no adda ti ebidensya na tatang. At dati video na. Iso nga amu nga aso ti kasinsin mo tinangaramid iti kasjay anak ko.
Sa dino ti papanam nene. Iti ayan dama ng alis, nanamay ta. Nadakamat ngamin ni tatang aparikot da kanumulaang ti basura da nga iwarwara ti aso. Di mo pa'y ka din nakasaritan ni Jingjing akasinsin mo. Nakasaritak nana, ngam ilibak na. Awan ka no ngamin ti ebidensya tayo. Ay na, idi pa'y napalabas alawas a parikot tayo da ita. Awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya, nana. Iso ang mapanak iti ayan ni Manang Alice. Kitaak no adda ti video na amang panagnag iti bagbaga tayo. Ipadas mo matlaan ti agsaludsod kadag iti daduma ka aruba tayo. Ang mga no agpapada tayo ang mapirpirwisyo. Wala na, kasta ti aramida. Narigat piman ti agsasao no awan ti ebidensya. San lang gayam ani kasinsin mo anene, kininanamay ta tinapirhuisyo, iti bulos ng asom bakit? Agraman dadum akalugaran tayo. Agreklamo damot tayo. Ay nawaw, di daw may dito'y balay tay diritsuda kanya. Kitnawan ka nung laing taksyon mo. Asino mo piman ti parparigatang magdalos iti basura ngayon warti asom bakit? Adda ka di makapanagnag nga asok tinangiwara iti basura da. Adda video da, unaw, agpatinggalaang iti saaw. No syakti si ka bakit? Igalot mo, ano ikulong mo lang ti aso. Oho, ang mga no aso damot lang nga mismo. Uno sa bali nga aso kat ipabasol dalaang iti asok. Ay na, si kalaing ti bulos ti aso na di ti lugar tayo bakit? Di ka nagpatanggan. Igalot mo ti asom, tapno awan ti riri. Kina-irresponsable ti kastangar aramidam bakit? Addan ti ebidensya mi kasinsin. Kitaak man, nene. Buyaam ti adda iti video. Talaga nga asom ti mangiwarwara iti basura. Uray ti basura ana isako, iwara na. Inton maminsan nga men, saan akong kumpurme iti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Ay nawaw, saan akong kumpurmi dayta kasinsin? Kas makita mo't, arubayan mi ti nakaikargaan ti basura mi. Trespassing lang ti asom kasinsin. Anya at trespassing nga sasawamot dita? Pudno man, ado kami ang maperperwisyo ti asom at trespassing. Basol yung matlaang Di yu isimpa na laing ti basura yaw. Anya, Sa ita, agreklamo kayaw akasta. amom kasinsin, no saan nga imay ti asom ijay balay, di saan ko maamaiwara dagiti basura. Igalot yo day ta asom, no di mo kaya't ada kayo ti pagdalusan mi iti basura ang maiwarwara na. Unaklakit din ang galot mo na ta asom si Kajingjing. Ay nawaw, dagulit kamot Leo. Nagado ti karuba nga agreklamo bakit? Di ka di mabutay, may pabarangay da ka. Para day talaang nga banag. Kumutong nga ti asok no kanayon anay galot. Mutoy man si tali, tasyak ti mangigalot iti day nga aso. Ay, di mo aramidan ti kasta. Tadakas ka talaga kanyak no pakibihangam day ta asok. Saan asi ka timang pakpakan ka ni Georgina nga asok. Iso di ka agpakalaing nga kasta. Anya? Ruman ka, tamapan mo dalusan ti naiwara a basura iti paraangan tayo, Jingjing. Ay nawaw, anya a basura. Kat insimpak mat ti basura tayo. Ay na, at dati inyawit ti asom a basura. Anya? Naglalaok. At dati diaper kas kadaan niya ladita. Amangan mat no adda nang ibelang iti basura iti paraangan tayo Sigurado nga inyawit ti bulos ng asom dayjay. Eh, Bumuhangan ka ditan, tamapan mo dalusan. Nakababain ka nagiti lumablabas. talaga nga agpatangken mat ni kasinsin mo, nene. Un nga rod nana, iso nga inserrek mi ti basura mi. No pay kasta, adala ta ti gundaway amang ngiyag day ta nga aso iti basura ang nagapu iti sabali a balay. Panagkunakit nasken ama ikan iti leksyon day jay akasinsin mo. Kasano nga rod nana?
Kasaritak dagiti ka aruba ama perperwisyo dayjay nga asaw. Ti kunada, tiliwenda sada itulo di barangay hall. Ti kasinsin bunton ti mapan mangala tapno agpalawag metlaang ken ni kapitan. Aywan, nana. Mayat day ta na panunot na. Itulod da ijay barangay hall. Ta ijayin nga agpalawag ni kasinsin jingjing. Narigat tumot ang kasarsarita. Anya ti kunam ni anak ko. Tiniliw dagiti karuba ti aso ni kasinsin mo ajingking. Wen, tatang. Ay nawa. Naimbag ba no saan da dinangran anak ko? Kaasi ba? Awan ti basol di aso. Irresponsable lang ngamin ti among na. Di kay madanagan. Ta saan anadangran di aso, tatang. Nakitak itay ije barangay hall. Kat mayat mo ti kasasaad na. Mayat mo't nga ron no kasta ah. Kaasi mo't di aso lubilang lang. Kasaritam to ti kasinsin mo. Ipakaamom nga dati aso na ije barangay hall. Un tatang, mapanak iti ayan daing tun madamdaman. Nakitam ka di ti asok lakay. Diyak mo ah. Ay na, sa dino nga ta tinapnapan dayjay a Georgina. Ay nawaw, ang danag ka ita, tadi mo makita ti asom. Ngum ide, uray adda ti umay agreklamo dito balay, awan ti bibiyang mo. Amangan kit din o dinang randamutan. No yung galot mo kumangamin, iti imbagak nga igalot mo, di awan ko matiparikot mo ita. Ay na, Georgina, asok kaya. Sa dino ngayon ti ayan mo, apaya di ka matanagawid. Apan kag saludsod, kadagiti karuba. Ang mga na dati nakakita iti aso ma Georgina. Nasayaat mo, ta may kakasinsin. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan mo. Mapupukaw nga minti asok kasinsin. Awan matan nga nagawid. Amangan kunak no nakita yo. Wen, adda ti asom ije barangay hall kasinsin. Anya? Intulod dagiti kalugaran tayo ijay, ta makaperwisyo ngamin. Kasano nga rudan dayta? Mapan ka ije barangay hall ah. Tagpalawag ka matlaang kada kapitan. Amangan no pagbayadon dak ngay. Saan lang aday ta? I-seminar da ka pa'y ni kapitan kasinsin. Ay nawaw, nakababain. No kayat mo amaala ti asom, mapan ka ije barangay hall. Tano saan? Ang mga no iteddan iti sabali. Bakit, apan ka kano iti barangay hall kuna ni kapitan? Amokon, lakay. Apay nga ron, di ka pa'y lamapan. Mabutungak nga rod. Anya ti pagbut nga. Numultaan kan sermonan nak ngay ni kapitan. Ay, dahi tati ka na po ma. Irresponsable kang tumag ngamin. Ipalubos mong tumag ngamin nga agbalin at trespassing tasom. Amangan no. Mapangagi din. Nagkatugin, pagkapakam tita. Noong tan na ka ni kapitan, awan ti pabasulam, tamay sa kamot nga irresponsable. Noong galot mo ko mga men, di awan ko matiparikot mo ita. Inuray mo pa ilaang, amapunwan lagi ti karuba. Anya nga ita. Ngala, mapangagi din di barangay hall. Ay, nawaw! Agbalin ka kuma a responsable a dog owner. Asom kat igalot mo. Tapno awan ti maperwisyum a sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.